kabar nilai? Ya, tuh, Le. Indo. Baru lainnya. Laris tuh. Wah, lumayan malah puji Tuhan mak. Semenjak namarikan asinon luar biasa do pasu-pasu ini dia tuh. Ayo dulu lah ya, orang tamu dong suruh dulu lah. Oke, Le. Tamu-tamu luar biasa. Apa? Pilih nilai. Pilih. Orang Jepang kita. Malah. Dan naik daun sudah. Oh, itu. Atau dua nih. Terasa. Itu. Kerjaan nama lain tuh. Orang makatannya nih sudah lah. Beton nak kerejoi ulah ini. Berarti olah saya wisuda non. Orang abu mengundur ala aja. Gue target berikut na nilai ikut jalur saya mau kuliah nggak sarjana. Dan gue orang kuliah na gampang main. Baik, Mak. Omen nih lagi neng mar telepon tuh ala oma. Atik gue doro oma ro yang kita. Oh, tuh wisuda. Masa dibereng nih bau wisuda lau sarjana. Iya, udah nggak ada nilai. Le, gue udah tahu di wisuda nilai. Bang aja lah sabtong lay. Ayo lah lay do keluarga piso. Kan, oh, natutuin na sakti, Pak. Maksudnya dang binoto do pe boy ro na tuto ya lay jolutin le pomma. Oh, gitu. Wah, gue ba doy wisuda. Molo lahat tong boy wisuda le molo doho mamereng awi wisuda boy le. Iya, iya, iya. Gitu. Ih madale saya pikir pe neng kusuro hala oma tuson. Ape he ping pirang adong. P 33 P. Nih. Ngablay kurang berkurang. Neng belajar nama musik. Karena bingung dia lah. Cukup parwa. Tabungan nilai, lamang pasala, natutup sakku, Pak. Dah cukup do pelai. Arope modelon ni kurang do pelau si belajar hono. Neng belajar nama musik. Da mololo da lai ba. Supaya mah tuh oke, hatai lai tak babu di rupi kan. Dah tak boleh. Tong musik tiba-tiba tutup ke. Berasa lah coba lai. Alai mulu aha. Ulu dora coba musik dah. Kan nak penting boy natutuero. Saya bereng lai wisuda. Itu memang le. Berharap doa memang ro hala oma mamerengawi sudah. Hala naon sada berita na lakni ro hadon mulu dibereng na tuwa do aha mamerengi do wisuda. Ini retong. Bangga man tutuin nun. Bereng lai wisuda. Ini mah olo naman nagtelepon ako nung nagtuwa. Iya. Itu coba lai mah. Jadi kan mana lai? Mula na malay. Nang mo ano nila ikateri mi na non. So na baga do vida. Asawit ko. Ha? Tak pola lai. Tak paham. Ay dia do. Tadi lai mai. Ah okay la le. Oke lai. Mulai tele dah. So tele pojo mak jo. Asaro imana. Tuisi dakon. Saya bereng jauh juga lenong gabi sarjana. Sabangga oma. Halo, Ma. Halo? Halo, Amang. Bora mang sehat ho sih? Asing, bahasa songona pala suara ni Ma. Tuy mamang baben pang rasihat tahun ni. Pala marsahit.
Marsay ta do mahuro ah. Do. Ngau pak tao nau kuliah sabil karejo oma. Bah. Ano mo? Kuliah. Oh. Bodoh ora kuliah mang sedih hepeng mo. Kuliah sabil martiga-tiga o martiga-tiga kana di sono ma. Memang dakku pa buat tuo mak na kuliah au. Asa kejuta tuo mak. Pe seminggu nai lau wisuda na mau mak. Anggoy rohakku niya no mak. Asa bereng niya anak mon lulus wisuda gawe sarjana. Boy do mak. Oi do. Tang boy amang roto si. Lasi do na rohakku ngasarjan ho kuliah ho amang. Ale boha mabeno roksiha daru si amang. Toy meda. Atung lasi rohakku bagi ho sarjan ho ngarok pangka meni. Nga kuliah pi ho to ngamang. Taku boto sa lilingon na po buho kuliah to ang. Hape na kuliah do ni sampai lulus ni dag buho bereng amadak pajupu kita. Bejay sasi amang dah. Jadi dang boy hala o mak ro. Ido. Tapi yang gue naruh hakku na numa asa bangga do oma nian mulu buiro oma mamerengawi sudah. Alenak pisong ni oma mulu dang bui do oma ro. Tangyak ko mo do oma dah. Asa lulus au wisuda. Kulat tangyang nama upangido siya noma. Pos marohamo mak. Mungkin bulan 12 mula daw mamereng oma. Ala nang 4 tahun na udang mula. Ati oma dah. Sige. So ni mo mak dah. Kiri paper si ubat ni oma. Olo, sesek mo oma dah. Arong romo sini panuhor. So ni mau mak dah. Oh lo mau lo. Tahe. Apa laudo nasinita sita ni roha. Boy niyan oma. Mamereng out di Jakarta on. Lulus kuliah. Wisuda gawe sarjana. Tapi dang boy in lagi diparsahi todo oma. Asa boy niyan bangga oma mamerengau gedleng na anak nina pugos boy gawe sarjana. Happy odon hupai maima. Happy diparsahi todo. Memang ngirido tahe bahu lala. Adong rias le. Oh, adong leku. Rias aja dole. Tadi mana le? 5.000 saya ada le. Hijau bilik coba. Boleh jo. Alaikum tarai kudu tikor dalam merang. Baga di sini le. Baju lo tarai kudu le. Oh, boleh. Bili itu jo ada jiro na baga no. Ang madali man le? Adong le, saya dia le ada 5. Bayad mo 5,000. 5.000 le. Murang bayad dah. Langsung na tabu. Ang tulay gudang pe. Lo jero to dong teja ni mana jero nobur. Oh iyo. Ano mayaw ba? Lagar jero ti pon. Oh, boleh bah. Nyon like ku bah. Ba kala. Heeh. Tadi sudah le? 10.000 le. 10,000.
Oke, kurang deh kalau lebih. Kurang. Kalau kurang boy dong utang lah. Pola. Oke lah melihat le dah. Sama-sama lah. Ada mesin kurang le. Bah. Tunggu gudang dasar-dasar le. Udang. Buru buat le. Mau buat lah ya apa dang ipakai bi blok kon na me. Gue juga. Neng tu ahal le. Mana bay laho mamangal le. Iyo. Oh. Buat lah. Iya, Bah. Buat. Arang plastik mulai. Oh, Beda hibul jo. buat tong le. Bara aram je mulai. Gak tendok te je bu. Tutup sesehali kurimon. Oh, gampang mele. Oke le. Mulai hati ma Tuhan. Sugut wisuda na mau. Ang kabarita silas ni Roha. Iko perlu do memang peboku tu lai Simonang. Doh tu siadik asaro halaki marsugut. Alana oma dang buiro. Holani nama nabuhi mendukung ngau di pangarat tuan hon lawi sudah sugut. Asini roham Tuhan. Asal lancar nia sugut wisuda kon. Ba saya dingga mana sudah sugut. Hulani dengan tangyaku. Sayang dia sudah lentu dinggan. Si roham Tuhan. Selamat ya, Le, ya. Sudah. Mulia teleku, mulia hasian ngarohamu, Mantap. mulia madihamu sudia ka namin dukungau ima di nangludo sau kuliah daftar dokonawe masongod dia sian iya sini rohaku las rohaku ngarohamu. Oke, Le. Jadi tong do honokku tuna tua ku tu oma ngadulu sa oma sarjana bering mageleng mon bangga mau ada oma dah di huta hore. Waras le, Oh, Ras. dijawab dulu le. Jauh, jauh. Masuk, masuk, Le. Masuk, Le. Wah, santai dulu le. Iya, pada Le, masuk. Dah. Apa kabar? Le. Sehat. Ya, dong. So, naro Le. Ima dah le. Ai ro piau tu son le namar miam dulu le. Oh, itu. Wah, dang dijabulai naraku. Naik tu sokian adong siha tahonokku tulai. Apalah, Le. Ima dalai. Ala nau kan ngakareju di kantor pengacara. Jala ngadong nian tabungakku sa otik. Rencanaku nian le neng membuka bengkel do. Bengkel aha dorsemer. Jala memang itu tangyang dunia tulai asa tangyak kolai asa lancar le. Yang buka Steam, Le. Dorsemer mobil. Wah, begak dulu, Le. Pos maruham, Le. Tanya, gitu, Le. Anggap bosan Le. Berkembang maju, sukses, Le. Ade. Masih nak, Le, dah. Oh lo leku. Hola ni do na hupangi do tulai. Hola tangi yang dunia nasa lancar. Alai mulu pangi do aku ni alai. Roma lai peresmian ni ahai dorsemeri. Ba sekalian manon bualai mobil lai asa cuci perdana. Oh, itu. Oh lo Tenang malah, pos maruham. Alai tak bisa, orang muda lilai. Biasanya alai dos meri. Itu nih harga dui. Nang angkat mobil itu kijangi, sakap pemanu kolong-kolong nih. mulai gampang malai. Oh, itu. Mana tahu orang masuk-masuk ke lebat madok pun. Ade. Oh lo le.
Baru le rame do. Lumayan malah. Lumayan do. Boleh bos. Oh, asal mana song nito re mak pator semakare jomo teh. Dingga mabaida. Iya bang, mobilnya yang mana? Itu yang hitam. Oh, dari taruh situ udah. Oh udah. Ini SIM-nya baru buka bang? Iya, beberapa bulan ini baru buka. Oh baru lihat saya. Yang rame lah. Bang. Ini ABS ini kepanjangannya apa ini bang? Oh, area belakang skin. Area belakang SIM rame ya di sini bang ya? Masalah gitu kan. Ada aja. Ya buka ini cucian nggak pernah sepi. Ya lumayan lah karyawannya juga rapi-rapi pekerjaannya. Karena kita latih semua itu disiplin. Oh iya iya iya. Soalnya bersih juga memang waktu itu saya nyuci sekali di sini. Wah, bukan cuma bersih, wangi. Pokoknya orang nggak pernah kecewa. Lama-lama menjadi berlangganan. Oh Iya. sukses selalu lah bang. Ya, terima kasih. Oras. Oras ito. Undol ito. Oleh. Ngarabi besude ito? Oh, banun nga ba ito? Mga lapit bisudi. Alit dago de ito ate. Boy manwar kes pang jebon. Asa behepeng na tuhan bisudi. Pemulihan mak. Rencana itu mungkin jolo menguli mau asa pidda tu son. Oh iya deh ito. Baburuan sama calon nih dah. Dalam menguli di dia itu. Baru si hopping. Mulo sama ni. Nama kucing deh ito dah. Oke lah, mulia ito dah. Oh, deh ito. Kalian mula mau Oh, kantor. sama-sama ito. Oh, ito. Ada sama suku-suku dulu aku bah, sama narulai. Napalah hamalai busi haroro nilai yon. Semua anong perasa tu bah. Patong lain maju, semua dulu busi haroro nilai yon. Jadi songonon le. Mungkin takas di botolai au ngaliling mardo ngadoho itu nilai. Ba neng adong manian rencana nami le membuka parsaripeon 5 rumah tangga. Oh itu? Ido le. Nganggo maksud tu nian le asa restui hamu dohot inang bau. Rencana le bulan 12 ma mulak. Jala ada nabalga do le di huta. Molo sena do lai. Molo dong dos rohamu do itoki. Nasi bendung pada si nasi mau merestui hubungan mu nilai dah. Alai suku-suku ku tu lai. Ngajelo permisi kamu tu abang di Jakarta Bapak si Noel. Ala anak sanido di mana rot sumaramiam daba. Anu daba na suku-suku rohani abangi. Ala na morengo ni. Tang pola permisi sa julokku na suku-suku ni abangi daba.
Masalahnya kamu permisi berjolo satu so. Dang adong do pele. Rencanaku nian suguk malai. Jala pangiduak nian dohok malai itu sih. Oh iya. I dole. Nah udah lah naringkan. Dope sugut. Mobil tema na tabuan. Ade. Oh lole. Alaw talap sugut abangnya sebelum satu si tarangi. Bawa sugut banang roy satu si sugut. Dah, lai. Oke lah le. Nah, sana macam berangkat sugut dangi. Jadi Sony mate leh. Mulai atigo dang le tulai. Di pabenan nilai. Sudi i dang bui tarbalos setuani ma balos na tele. Amin. Setiap pau le butuh bantuan itur sehato dolai manolongau. Dang bui tarbalos songo dia le. Le songo ni le mula maja le dah. Oh lah. Alana gudang do pisuru sole tunalau mula kon. Oh lah. Mula maja le dah. Oh kelai oke. Nah neng lai bah, ade. Halo bang. Apa kabar sih bang? Nang roh amin no bang tujaw bang bah. Do calon lete. Iya udah bang kan? Oh iya tokennya sah nama kami. Nah lagi ya ini dalam ada di stokin. Hey abang maja udah. Oke bang oke. Nah melatih bang dah. Yuk. Sekarang dua pun nama lu malu, udah berlibat dalam terus. Ada apa mana? Nah, boros bang, jauh berapa bang? Nung ro lang. Bah, ada bang, bah. Mulai bang, beras leh. Belum minta. Perlu boleh. Ini kakak. Di jauh. Oh iya. Bener. Ro siya di ko jalan ke warung tamutan ni. Nah, naruh bahasa di HP. Sekarang bah. Jatuh kakak. Sehat. Oh itu. Ada cara nawang bawi. Itu. Iya. Ba medyo ko kita ni. Aku foto. Para na kay pardala muna. Lacar ro. Lancar bang. Lancar leh. Kebetulan pada minggu ini agak sepido 60 lah. Baru bang, lancar lo kerja teh, so? Dah kuin ha. Itu, masalah mah, buat masa sehat pula itu terutama nanti. Alih nih, ide atas Yuli, soalnya so tidak. Nakan ni suruh kakak mungkin menurut saya dulu. Oh gitu. Baru kan teh dobur sehat di sini bang. Nah, yang mana? Saya sehat. Ini adalah seruan ini yang ini sehat sudah. Baru naik kerja muna lah, lacar ro. Puji Tuhan maleh. Lancar Minum mah. aja minum. Halo cara kamu bang. Oh, oke mulai ate. Ngomong masuk. Jadi sono do bang. Nah dari ro calon leto tu jauh. Jadi maka tanya ini. Jadi kok leton. Kau rencana nih leton lama muka bersari kodo itu tak. Jadi kusuk kubang. Ngajolo permisi kamu sana bangan niku. Alane ku sani mau berjolo baru tuh son niku. Jadi sokol leo dang dope. Jadi di bang makan dah boleh leto tuh son. Asa boy minta makatai tu leton song dian nong ulau nih. Jadi bawa pasak matua bang. Pakada nonton tarengok tu leton dangi. Jadi song ni bang. Sianau. Ba tabe bang mak. Terima. Emang itu sih uli pengai dok kesungon itu. Ale kusuk maju tu les topul. Tarsungo dia mano yang rencana muna. Memang idolai. Kebetulan halak lai na dua ison ngapung na adong do rencana nami neng membuka persari peon. Rencana lai bulan 12. Jadi mengido persetujuan muna doa oleh asarap kita tuh tak bulan 12.
Jala di huta do di bayan ulau ni ima ulau ada nabal gado leh. Nauli male. Ale mo lugui pamiruan ala ito namion holanodo ito nami sasada ba mo lugui pamiruan ulau stop bol manyan. Memang na dari bang au dokon. Mula boleh pangidoan dihai mau ulau ni. Pos maroham lay nganik ku memang di mana. Nasib mahai mangurupi. Nalau tulau ni nganik ku memang na dari. Alai adong doles ni leton marpangi dua tuau ala hola nauro anak ni tuai jala ona tuai na tinggal di huta artinya baca lagi neulau ni ala nak pesongoni bang ba sukuno teru leton dangi jadi dihamulai Oh leh. tersongo dia ma ulau ni ba masatai ma tuhamu Ida teh. ha Serta bima dihamu lek kuna dua di son. Dang nama nolak pangiduamu ala kibetulan holan oma nama di huta. Jala au muse holan au do anak nioma. Anak nina tua-tua di huta. Jadi harap do nian rohani oma ulau ni di huta. Ni masongon naking na hodok ko ni jala ada nabal gado. Buha minurut munalekku. jadi songoni malai jadi ba pinasa ma tu bang ayah bang tu dah ba gatin na tuai di sodangi kamu mangalusik Te male. Oh, Molotung do nang do sorohamuna. Badang nasi pangabati hami di si. Ba lakau kamu male. Ba tokenain nong molongaro itoi ba jolo sinuk mamusekan. Songo dia tu rencana muna do itoi. Bang aro ba peng itoi ni. Horas, oh yang datang nyarang abang. bah ngarang itu bahasa dia itu Iya sayur bang. oh iya Paudul masih paudul. Tunggu dulu bang, pandur sayur ini ya. nah itu apa aja tahu baru mau itu labung nilai Jadi itu ngadipat orang lain stopul belakang yang tersengol dia neng rencana muna. Jadi usuku maju tu itu sengol dia maroham tu rencana muna do lain stopulon. Iya bang, kami juga udah sepakat untuk berumah tangga. Aku juga sih udah pernah bilang sama abang ini bahwa pestanya sama kita. Tapi abang ini punya permintaan juga, katanya pestanya harus di kampungnya. Karena abang ini katanya anak satu-satunya. Abang ini juga, aku rasa abang ini juga udah pernah cerita sama orang abang. jadi idolai banaking nung ada speru hamu dulu itu ba pangiduan lai kolano di tonami lai sa daon kolongi lai may tonami yon songo dia lai makolongi diri nilai songo ni hami kolongi tonami yon ang gia masugot lai ulaw ni padahal muna sugot tu ta dingkan hati lai dah Oh leh. postur aku tu lai alana lai ngalain tindak dah hati lai dah Oh leh. Jadi le itu pul tarasongon tanggal 3 mahamu mulak do ulau ni tanggal 3 ma rencana muna. Oi dole mulia ati malai. Jadi molo parmula na milai tanggal 2 sada. Ba molo pestai tanggal 2 pitu malai di bulan 12. Ala buru ni raja do iboto munaon buru sasada raja do bainon nami. Jala mulak tu kota cane do hami. Mangidu tangiang tu halak tulang do na tulang di huta. Ba hidup pangidu aku tu hamulekku betangnya kok kamu hami asa hipas-hipas di perdalanan asa pajupak kita musi di huta barak mahita manangyakon bayi malay di ba ngati madi lai dangi tengang nami sia calon ulah muna pos maruham lai bolo le acara masih di ulah ni perdana muna pe tu tacane lancar ibas samusa tu muna basuit tu huta ba tabaya bang mak Jadi pangidu aku nyale
sebagai semua hamulai hupawarat tami. Jadi kan malam hukabari itu huta tu bapak toma asa bersiap pos sudah laun sugut. Jadi Sony babang ate ngada situ berapa kata kita. Jadi dihamulai ngadi bigi hauna kisian abangi siap kami calon hula-hula muna pos maruhamulai dia mau dong dengan gaso di hutarangi terus maruhamuna do itu. Sony malai dah. Mau ate. Jadi ngamali rahita teh julu mangam meita. Bamba jadi idani itu sama kita. Apakah ini rumahnya si Tom? Iya, saya boleh si Tom. Ibu Ada tahu apa, nggak? Dia lagi kasus di Jakarta, Bu. Hah? Kasus apa dia? Kasus narkoba, Bu. Narkoba? Iya, lagi di pengadilan Jakarta sekarang, Bu. Pokoknya nanti di kantor polisi lah dijelaskan. Itu anak saya, orang bebek itu nggak pernah narkoba dia. Oh gitu? Bebek dia. Ah, udah nama si Tom. Udah tangan ngarepin nyon. Sehat dari mana? Hidup kok marsai, tapi sehat dong. Asal mula dong mamerengau. Hidup apa? Mau buat calo parumain mau mak ke Jakarta. Asa bereng mau mak. Jadi dah beruahan permiti dah. Mau bilo mak. Dah. Itu. Coba buat asa wahan gimana? Di mana permiti. Jadi oma-omaku, oma calon parumainmu. Mati jauh. Bu kita sijo. Mati jauh. Tapi. Oi dolai mulai ate malai. Molo rencana mulak kami lai tanggal 20 ada malai. Bamolo pestai tanggal 27 bulan 12. Ala buru ni raja do iboto munaon anak sasada buru sasada teh. Oi dolai mulai ate. Jadi molo hamil lai mulak tanggal 2 sada malai. Bamolo pestai tanggal 27 mah bulan 12. Jadi ala buru ni raja do itu munaon anak sasa do muse. Ini tulang ah. Lek kamu do itu munaon salonon. Lai gangan lai Nang jadi dile ya. Terekam itu nami. Oke. Nata tulang ah. Bye. Mare, lek serius ada itu nih. Ah, epidemic. Lihat jisari. Panggil mana budi lai. Bye. Nanti dia lagi mana? Persis. Jadi har duk tunal sumber biar rambut tiba. Oke. Angkat tinggi pengen baby. Jadi enggak bisa mati konus. Bagus guys. Oke guys. On menghadapi hula-hula tuh. Neneng mulinya di mana guys? Kaning gudi. Nama Lydia now guys. Gimana? Molotung do nang do sorohamuna. Kadang nasi pangabati hamil sih. Lah kau malah. Tapi naik nong molongaro itu baik terus siluk mamusekan. Sama dia tuh rencana muna do itu. Oke Jo.